Piakam babi duwallah suka panaguntaman aguso kasebar. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Upama ya tiguwallah na ini bilangi upama ini tungkan na tau ka sa surga tiguwallah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Dakur kamaila ya tiguwallah sukya panaguntaman ka. Dakur kamaila sukya sacrifice ka. Dakan rakanu mailay sukya sasakuya iyo. Dakan rakanu mailay sukya rasain iyo agama. Nagu sukya pakapentang iyo. Giyang kaya ka panaguntaman nagu kapentang na piyakan dako pila wallah. Piyaka pertiya wallahu ta'ala kagiyat tenudan. Ayat tenudan sina sulangu nagalabak. Ada abaw na kaya manan niya nakasabar na ipsulin di rumah ngataw. Sugalabak ada abaw nakapantang na ipenggen na kopis sa katawan. Ado na isa mga karina. Lagi na ubad na karayaan ka mga ibarat yari mo iminu. Mga ibarat lagi ang kaya mujahada. Aya Peter wallah subhanahu wa ta'ala natig wallahu ta'ala laqad khalaqnal insana fi qabad. Piyakata na yan. Aya buat tig wallah kiad na kurkano na prasay ganu. Kaproma saya tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam na innal mautu rahatan alal mu'minin. Suka papatay ibiluya kena idudeke umnya maratia. So sama na ada kadeke ini benar ibnu Nabi. Allahu akbar. Nah lagi dia, ay barati ano. Mujahada mana naguntaman antunay panaguntamanan na aya pananaguntamanan upis sa katawan na suka akwa niya ko abtaw ka surga. Katugo dia. Eno tanu di managuntaman ko di tanu di kapagagama. Kaya playog pamikiran upis sa katawan na sukataman yan ko katugo dia ko alungan na mawri. Nah, tagiya inaloit nagyang kaya mujahada nakapanaguntaman. Ibarat yan ya, mo minum. Ibarat yan na mujahidin ka. Paleta na yan mujahidin. Mujahidin ka. Antunay apta o mujahidin. Ay apta o mujahidin nakasurgaan. Giya apta o kajihad. Ano ma di ka o kasurgaan. Na, pagilayin agyang kaya di nga di ka panaguntaman. Pagilayin. O ayaman na niya na di ka di magitido, di ka di mujahidin ka. Na pagilayin ang kaya kabubaling nga mujahidin. Babadang agyang yakan dito subaram. Nyaka ko ka sa tamok, naguminag ka, nakapamra ko ba surga apta ka. Auto. Ino to nakaida ulama ba din mabtiro iba subaram na surga. Dabon makatiro iba suema na niya natamok na surga. Tigran nakaida pa nagimakwa, so apta ka surga. Napagilay. Kaya mujahidin ka, miyaka dato subaram, miyaka ka sa kadato, abu tamok, na larga. Itataros ka sa kabali nga mujahidin, na okay ka mujahidin. Piu-piu raya apta ka nakasurga. Ika diba ibarat yan, na lagi doon pa man natablig ka. Miyaka petulangan, miyaka purti diska, dumika ka. Nakapamuka lagi, uba ka surga na apta ka. Ibet, kadika di mamra. Uba surga apta ka. Eno to na kayo di ba na yun, Nabi? Innal maut rahatan alal mu'minin. So kapa patay, iididig ka. Usira nung tamya marati. Natindig ka, kadakat matay. Ustad ka upama. 10 ragu na di ka di mangendo. Kagiyawi ka 20 ragu na guminak ka, nakapamra ka, uba surga apta ka. Allah. Kayo dumika ka. Sugi, yang itu kawan, wallah. Ada abakan deka-deka sagyang kaya di kang galembang ako agama. Ino to. Nakagiya, inaluin din asuka panaguntaman, nasarta yan suka pentang. Na inukapan pa ka panaguntaman na, kagiya adin apentang na nakakukma di galembang ka. Ino to, na inaluin suratul Baqarah. Ati ang Qur'ano. Tigwallahu ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannat. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الله أكبر إلى آخر الآية أو upama manati wallah ana ini itong yuda na mga ginawa niyo padako pamaka surga walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum dakur kanu panami tiuba sulagi duini tiuba kanu kumyangaw na niyo masatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul Allahu akbar. Upama ati wala na ini itong yun na ginawa niyo padako pamaka surga walamma ya'lamillahu alladhina walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum dakur kanu panami tiuba sulagi duini tiuba kanu kumyangaw na niyo masatumul ba'sa apaganayati wallahi ni tiuba kang kirana yang mimiskin siran Allahu akbar.